Бүгін сіздерге таныстыратын кәсібіміз носки тігетін цех. Носки шығару үшін қанша қаражат ақша керек? Сол технолог даже Қазақстанға барып аппаратты қойып үйретіп береді. Берады. Мен айтты да ол маған. Яқта богиня дискотеки деп. Неше түрлі нәрселерді қоя бересіңдер ғой, общем. Аппараттан шыққан бракованный носкилер не істейсіз? Үнем өзінің егасы бар да. Үнем сатамын. Мынандай стим, носкилер стим деп, мысалы, басқа қалалардан келуі мүмкін. Сол қанша күнде үйреніп кете алады сізге кесе? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Руслан Қасымбеков, бизнеске бағыт каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таныстыратын кәсібіміз носки тігетін цех. Айына 5 миллионнан 10 миллионға шейін таза пайда тауып отқан цех. Бұл цехті сіздерге бастан аяғына шейін көрсетеміз, қалай істеліп жатқанын, қалай процесс болып жатқанын. Ол таза пайда дегенім, ол жұмысшылардың ақшасын санамағанда. Так, бүгінгі біздің кейіпкеріміз осы носки тігетін цехтің егесі, яғни осы цехті ашқан адам. Осы кісімен таныстырып өтейін. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсы ба, денсаулығыңыз қалай? Аман есен? Қанша күннен бері келем деп жүргеніңіз сіздерге? Бүгін осы күн бұйырыпты. Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Men Ali Şereş Boltay. 2015 yıl açganmiz. 2025 yıl açganmiz. Bundan beri işletamiz. Sonda 10 жыл болып қалды ғой істеп жатқанда, иә? 10 yıl. Қанша адам істеп жатыр бұл жақта? 15-те 20 адам işleydi bu zarda. Бұл цехта істеп жатқан адам 15-20 адам істеп жатыр екен. Басында ашқан кезде қанша аппаратпен бастадыңыз? Boshida ochganimizda bular 10 ta bilan boshlaganmiz. Осындай аппаратпен бастадыңыз ба? Бірінші адам істеді ма? Birinchi odam izlamadik, ular 10 ta apparatdan olib keldik o'zimiz. Bittadan 10 ta apparat olib keldik, 10 ta bilan ish boshlaganmiz. Басында істеген кезде 10 аппаратпен бастаған екен. Қазір данный момент қанша аппарат бар мұнда? Hozir 41 ta. Қанша? 41 ta bor. Қазір 41 аппаратпен істеп жатыр екен. Тігіп жатыр, істеп жатыр. Тігетін носкилеріңізді қай жақта сатасыздар? Men o'rtada 1 marta, 2 marta Rossiyaga qildim. Rossiyaga sotdim 2 marta. Qolganini hozir ichki bozorga sotyapman. Ichki bozorga. Қазақстанға өткен жоқ әлі. Qozog'istonga sotmadim. Qozog'istonga sotdim. Men negizі Қазақстанда ko'rdim, дәл осы носкиді. Ha, Qozog'istonga sotdim esimdan chiqib, Qozog'istonga, Tojikistonga sotdim birinchi. 10 ta apparatni Tojikistonga sotdim birinchi. Tojikistondan keyin bir yil Tojikiston sotgandan keyin Qozog'istonga ана жаққа барып сөйлейік, мына жақта аппараттар істеп жатыр да, достар. Әлжерге мына цехті ашатын кезде, мысалы, қандай қиыншылықтар болды сізде? Qiyinchilik har qanday, misol joydan muammo bo'ldi, keyin joy topdik, misol uchun Xitoydan olib keldik. Dokument masalan olib kelganmiz, Xitoydan o'zimiz olib kelganmiz. Birinchi 10 ta olib kelganmiz, mana bittasi bu rosa tikilmay hozir nima qilganmiz, endi yangisini qo'yamiz. Navda tigетін аппарат bu? Ha, bu uchini to'g'rilaydigan faqat. Bu tomonda turibdi 10 ta. Keyin 12 ta olib keldik. Keyingi part 1 yildan keyin o'sha 12 ta olib keldik. Biz Tojikistonga sotganmiz. Keyin Qozog'istonga sotdik shun payt. Boshida Tojikiston bilan Qozog'istonni sotdik, ichki bozorga sotdik. Ichki bozor kuchayib ketgandan keyin ikkalasiga sotmay qo'yganmiz-da. Keyin o'zimizga sotdik, 12 ta olib keldik undan keyin. Undan keyin 12 ta olib keldik, yana 2 yildan keyin sразу 20 ta olib keldik. Apparatni. 20 ta olib keldik. Shuning uchun men bitta buzilib qolgan, uni qo'shib 41 ta mana belgilab yozib qo'yganmiz. 41 ta apparat. Мына цехті, мысалы, ашатын кезде, жүргізіп жатқан кезде бұзылатындар болады ғой, аппараттың. Специалисттер бар ма жөндейтін? Spesialist topganmiz, topdik. Xitoyda o'zidan ham keldi bizga, o'rgatdi. Keyin shu yerda spesialist ko'p biz O'zbekistonda bor, topsa bo'ladi. Keyin unaqa juda qiyin narsa emas, o'rganib ketadigan yosh bolalar bo'lsa, bemalol o'rgansa bo'ladi, oson narsa. Endi spesialist bor. Spesialist birinchi topolmadik, topdik. Misol uchun olib kelgan taqdirda ham 1-2 oyda yosh normal bo'lsa o'rganib ketadi bemalol. Shunday qiyin joyi yo'q. Apparatning protsessini ko'rsatib ko'ring, qalay ishlab yotganini, ya? Ana, tomonda bo'lsa ko'rsatadi. Басында қалай істеліп жатқанын көрсін. Басында қалай, мысалы, жіпті қайдан аласыздар? Biz o'zimizdan chiqadi hammasi. O'zbekistondan chiqadi jip, ya? Қазақстанда бар ма ондай jiптер? Qozog'istonda endi men bilmadim, lekin bo'lsa kerak. Мен Қазақстанға естідім, ол Қытайдан келеді или Өзбекстаннан келеді екен да жіп бізге. Значит, жіпті өздеріңізден шығып жатыр, жіпті қоясыздар мында аппаратқа. Сосын Mana, qarang, bitta xib qo'ygan, xib bunisi xib. Bunisi ketkasi.
bunaqa qo'yiladi, rezinka qo'yiladi, bo'ldi. Qolganini usta master nimaga to'g'rilaydi-da, kompyuter kerak bo'ladi, to'g'rilab, ular ishlatib beradi hammasini. Naski qayerdan chiqadi? Tigilib. Har naski hozir har necha minutda o'zi mana olib chiqadi hozir. Tayyor bo'lgan mana tikilgan joy ko'rsatib turadi mana. Aytib turadi o'zi mana hozir. Hozir eng oxirini to'qiyapti o'zi mana. Olib chiqadi. Ол сутка бойы істей ма, или мысалы таңертең келді жұмысшылар, кешке кетеді. Сағатына қанша носки тігеді? Katta kichikligiga qarab da, misol uchun keyin tezligiga qarab. Misol apparat qancha tez qo'ysa, buni skorosti bor. Как mashinalarga skorosti bor mana. Chiqadi, skorosti bor. O'zi qancha nima qilsa, mayda noski bo'lsa tez tikadi. 3. Мынау носки chiqdi уже. Buni keyin uchun to'g'rilaydi-da, bu yozgi letniy variant, kalta noski. Buni uchun to'shqa buni chappaqlarida buni mana qilib qo'yadi. Keyin ана жаққа қойылады. Keyin ана жаққа тоғырлайды. Qizlar bor to'g'rilaydi. Бұл тек қана осылай қылып шығаратын аппарат қой мынау, ә? Неге полный шығармайды? Bu polni chiqaradigani juda yo'q unaqa. U qimmat ham turadi juda. Осы аппарат мынандай қылып шығарды. Енді бұны полный шығаратын ана жақта ма сонда? Екінші не ана жақтан шығады. Енді айтып кететін жағдай, достар, бұл аппаратты мынандай носкиді полный мен тоқып шығарады да ойлайтын. Үйтпейді екен. Дәл осындай қылады мына. Мына жаққа жинап қояды. Сағатына қанша носки тігеді дәл осындай? Uzog'i 5 minut da, 5 minut muzika chiqaradi bitta. Muzika uzunda 5 minutda chiqaradi. 5 minutda har bitta smenada 200 ta par chiqaradi bitta. 100 ta par chiqaradi. Yo'q, soatına qancha noski par? Soatiga bilmadim, endi qarang. Aytdim-ku, 5 minutda bitta tikanda 60 minut bo'lsa, 1 soati 30 para bo'ladi. 30 dona bo'ladi. Do'stlar, 1 soatda 30 par noski tigadigan apparat. Endi qarangizlar. Мына жақтан шықты мынандай носки, содан кейін келесі ана жақта тіге ме? Сол жақты көрсейік онда. Сөйтіп артымыздан жүре берді, түсіріп. Mana. Shuni to'g'rilaydigan apparat. Bu мына жақта бағана шыққан носкиді, иә? Mana, mana bitta tiqadi. O'zi bu ko'rsatib nima qilib turadi bu. Mana qo'yib Mana. Яқтан туырлап, бағана жалғасын тігеді, иә? Mana bu chiqaradida, keyin buni gazmolga olib boradi qizlar. Mana o'ng qiladi, o'zidan tayyor носки o'zi. Бағана носкидің жалғасын тігіп жібереді, бүйтіп мына жақтан. Мына жақтан тікті ғой, иә? Bo'ldi, tayyor. Mana uchun дайын носки мұны. Tayyor носки, uchi bitdi mana. Mana keyin gazmol qiladi-da, buni gazmol bor. Енді осыны ар жақта үтіктейтіні бар екен. Дәл осыны алып кетеді, иә? Жүр көрсетіп жіберейін мен. Өзім араласып кеттім. Çekin. Енді ана жақта Mana. бүйтіп үлкейтіп түсірген да, чтобы адамдарға түсінікті болсын. Мына жақта үтік. Мына үтік қоя. Gazmol bu. Мына қаяқтан істегенсіздер? Қолдан істегенсіздер ма? Bu qo'ldan yasalgan. Bu Turkiyaning Qo'ldan jasalgan. Qo'ldan yasalgan. Үтіктейтін носки, мынаны біреуін алып тастаңыздар. Или мынаны. Допустим. Мынау носки болса, ана жақтан дайын болып шықты. Қайсысы мынау? Tayyorini to'xtang, olib kelib berdim. Mana. Мынандай носки болса, осы ана жақтан мыжылып шығады ғой. Mana. Соны алып, Mana. дайын емес мынандай. Мынаны алып тастаңыздар. Мына ыстық екен. Kuydiradi qo'lda. Осыны былайынан кигізіп қояды ғой үшін. Өзің араласып кеткенсің ғой. Өз кірісіп қояды. Мына жақтан мыжылып шыққан носки, мынада өздері қолмен істеген екен. Сөйтеді да мына жақта үтіктеліп, түзу болғаннан кейін бағана дайын носки алып келіңіз. И мынандай дайын носкилер. Дайын носки болғанда бүйтіп қояды екеуін. Сөйтеді да өздеріңіздің этикеткаларыңыз бар, иә? Этикетканы қаяқта қояды? Mana аппарат бар bu. Этикетканы істейтін аппарат бар мысалы. Mana. Мынандай этикетканы қойып жібереді. Өздерінің любой кете береді. Ketaveradi. Bu nimasi o'zimizning firmaning nomi, mana shu nimasi. Өзіңіз фирмаларыңыздың аты мынандай ма? Сонда Silver деген? Silver mana qiziqi. Bu Silver birinchi brendida bu boshqa nima ekan, keyin bizlar mana shunaqa almashtirib qo'yganmizlar buni da. Mana. Мына жақта уже мынандай тігетін аппарат этикетканы алады да.
Уже дайын носки. Өстіп келе береді ғой бізге. Бір носкидің бағасы мысалы қазір қанша отыр базарда? Men 4000 so'm sotaman. Ha? 4000 so'm sotaman. 4000 сом. 4000 сом теңгеге шаққанда қанша болады? Көрсейт? 150 сізден алып кетеді. Неден. Ар жақтан уже өздері қосып сатады ғой. Мысалы бізде 500 сондай нелерге шығады, 700-де шығады кей кезде. Мына получается тігіп жатқан носкиіңіз жіптің несін бәрін санаған кезде себестоимость маған айту бойынша 50 теңге 70 теңге болып шығады деді. Қазір енді сіз айтып отырсыз, светтің бағасы өсіп кетті бізде Өзбекстанда. Сонымен шығатын баға где-то 100 теңгеге шығып жатыр шаққанда. Бізде ана жаққа мысалы тоже мен базарды анализ жасап, изучать етіп келдім. Каждый бағасын сұрап, бізде баға 120 теңгеден басталады да и кетеді. 1000 теңге, даже 2000 теңгелік носки де бар. Ол өзінің қалыңдығына, качествосына байланысты. Сізде мысалы 50 теңгеден 70 теңгеден шығып жатса, себестоимость өзінің жіпке кететін бәрін санағанда 100 теңге деп алайықшы. Сізде сататын бағасы мысалы 120 теңгеден болса да қанша носки тігіп жатсыз? Bir kunda hozir men tapirib 200 para chiqaradi bir kunda. Miqdor 200 para chiqaradi. Misol siz qo'yadigan 200 ga qarab-da. Misol mana ipni arzonini qo'ysangiz, arzon chiqadi sizga. Ipni qimmatini qo'ysangiz, qimmat chiqadi. U sizni o'zingizga bog'liq. Qanaqa xohlasangiz shuni qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun Xitoyda arzon keladigan ip bor. Bizlar mana bu xib qo'yaman, $5 ip kilosi meniki. Qo'yaman. Men qimmat ipdan chiqaraman. Arzon ipdan chiqmayman. Arzon ipdan chiqarsangiz, haqiqatan balkim sizlarga u to'g'ri keladi. 50 tanga dedingizmi, shunaqa to'g'ri kelib ketadi. Endi bizlar lekin ko'proq men shu qimmat ipdan foydalanaman-da. Do'stlar, endi қазір Naksin aytib atqani, ол тігіп atқан jibingga де байланысты да. Qimmat jib qo'yатын болсаң, ол носки qimmatga кетеді. Арзан, мысалы Қытайдан алып келетін жіптер болады деп жатыр. Сол жіпті қоятын болсаң, қымбатқа істеп, арзанға істеп беруіңіз де мүмкін дейді. Шунаqa bo'ladi. Енді мен ана жақтан сұрадым, қандай носкилер сұранысқа ие, қандай носкиді сұрап жатыр деп та. Көбінесе носкиді қыбы көп сұрайды екен. Мысалы базарға келеді, мына носки қыбы ма дейді. Сізде сондай ма? Қыбымен тігіп жатсыз ба? Қыбы сұрайды, мен 100% айттым, мен қыбыдан шығарамын. Кейін yana bir narsa bor, Xitoydan olib kelasiz ip, hech kim buni ajrata olmaydi. Xibini, misol uchun qo'ysangiz, u ham xuddi xibida chiqadi. U $2 turadi. Xitoyda $1 turar ekan. Xitoyda $1 turar ekan, bizda $2 sotiladi. Noski $1 turadimi sonda? Yo'q. Jip kilosi. Undan qancha noski chiqadi? 1 kilo ip $1 Xitoyda ekan narxi. Bizda $2 shu narxi. Bizda O'zbekistonda chiqadigan xibisi bor, kilosi $5. Xibi jip $2 turadi sizlarda, sondaymi? Yo'q. Xitoydagi ipi xibiga o'xshaydi, lekin bu xibi emas. Xitoydan keladigan ip bor, $2 bizda turadi-da. Xitoydan olib keladi, sotadi bu yerda $2 dan. Xibiga o'xshaydi. O'xshaydi xibiga. Do'stlar, mendayda Xitoydan keladigan xibiga o'xshaydigan jip bor ekan. Ол Қытайда $1 болса, мына Өзбекстанға келетін кезде уже $2 болып кетеді. Сол жіптен тігетін болсаңыз, уже қымбаттау болып шығады ма? Арзан болып шығады. Вообще, менің носкимді ярым нарқына шығады да қоскалар. Негізі мен O'zbekistondan chiqaraman, buni men $4,5-5 olaman kilosini. Kiloсын аласыз, Kilosini olaman. Негізі мен естуім бойынша, мына носки толығымен қыбы болмайды деп естідім да. Шунаqa. Өйткені бұған тоже кішкене қосу керек екен синтетика. Шунaqasi ham, shunaqa. Толық қыбы қылып шығаруға бола ма негізі? Bo'ladi, lekin sozilmaydi. To'liq xibı cho'zilmaydi. U bitta razmerga tushadi, to'liq xibı. Misol uchun bitta razmerga tushadi, keyin to'liq xibı bo'lsa tez yirtiladi. Sizga kelетін кезде полный рынокты изучать еттім ғой, мына носки қандай, мына қыбы ма, сөйткен кезде маған сөйтіп айтты да. Если мына толық қыбы болатын болса, носки қатты созылмайды, бірақ аяққа киюге жақсы, жағымды болады. Бірақ синтетика кішкене қосады по-любому деді. Қосады деді. Значит, мынау тіккен носкиіңізде не ма, жіп Қытайдан келген ба? Жоқ, бұл Өзбекстандық. Өзбекстанның жібі да? Өзбекстандық. Бізден Қазақстаннан жіп аласыз ба негізі? Жоқ. Алмағанмын. Достар, Қазақстаннан жіп шығарайық. Өзбекстанға, Қытайға өткізейік. Қашан қала береміз Өзбекстаннан, Қытайдан. Дұрыс па? Енді келесі сұрақ, базардан сұраған кезде апалар, мысалы, тобықтан алқымы, мысалы, мына носки болса, мына жағы үлкендеу носки сұрайды екен. Мынандай тобығы бар ғой. Түсіндім.
Bez rezinka apalar, aje apalar. Ha, shunaqa. Unisi ham chiqarsa bo'ladi. Ondaylarda tegasizlar, Ha, unda men tikmayman, chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi, unda chiqadi. Men uni zakazga chiqarib berganman. Bez rezinka chiqarasiz, u sahrnilarga bo'ladi-da. Bez rezinka, bizga rezinkasi bor. Mana bitta rezinka qo'yilgan, olib chiqarasiz-da, berini polni bez rezinka qilib qo'yasiz. Endi ulkan apalar sonday naskiga kelib so'raydi ekanda bizni. Misol, najag'i kiyet, ne oladi, najag'i kichkina qisqa bo'lib qoladi ekan. O'sha chag'i auqim ulkendeu bormi, tobig'i deb so'rab keladi ekanda. Значит, chiqarib bo'ladi unda, aparatmen, Bo'ladi. Ясно. Na bag'ana ko'rsatgan aparatda ulkan odamlarga da и детский da tiguga bo'ladi. Bag'ana ko'rib o'tirmi? Aparatda ignasining soni bor-da bu, ha. Bu ulkendevniki, bu детский. Bu детский. Mana bu 8 yoshdagi mana shu keladi-da. Bu bizrosli. 36-41 mana yozib qo'yganmiz razmer. 37-40 ekan bu mana. Shunaqa razmer. Igna bu aparat misol uchun razmerga qarab chiqadi. Igna soni bo'ladi, shuni razmerga qarab olaverasiz-da, xullas. Endi детский bo'lsa, значит, bag'ana 1 soatda qancha deb 30 naski tegadi deb-ku. Детский bo'lsa, odan ko'p tegadi. Kichkina bo'lsa, ko'proq chiqaradi. Qancha kichkina bo'lsa, 30 emas, sonda где-то bir ko'proq bo'lganda qancha? Narxda sana. Aytdim, bitta naskini bo'ladi, balkim 40 bo'lib qolar. Bir sutkada 200 ta para chiqaradi-da, xullas. Bir sutkada 200 par chiqaradi. Ulkan devga. Kattasi. Детский odan ko'p chiqaradi. Sizda sonda bu yoqda qancha 41 aparat dedingiz, sonda ketib o'tar ekan unda. Shunaqa. Tushunibdi. Endi naski chiqarish uchun qancha qarajat ақша kerak? Manda aparatni bag'ana bastadingiz siz? Aparat qancha turadi Xitoyda? Dal o'sinday. Hozir bilmayman qancha turishini. Bizlar boshlanishida 5 mingdan olganmiz Xitoydan. Lekin 5 mingdan 5 ming dollardan olganmiz. Hol puli borda 5 ming dollardan olganmiz. Hozir eng oxirgisida arzon qimmati bor, 3,5 mingligi bor, 4,5 mingligidan olganmiz bizlar. Har xil olganmiz. Farqi bor. Endi ayirmachilik siz 3 mingdan olganingizda, 5 ming dollarga olganingizda ikkovi birdek tegaman? Qarang. Или ayirmachilik bormi? Bor. Misol farq bor. Farq bor. Qanaqa? Bittasi misol boshqasini chiqaradi, bittasi boshqasini chiqaradi-da. Farq bo'ladi. Qanaqa desam? Men qo'lni emasman, lekin u nima tushuntirib beriladi-da, endi men faqat boshqarib bitta texnolog Botir-ku. Botir tushuntirib beriladi, ular aytadi. Farq bor. Do'stlar, texnolog bor. Ol texnolog jigit hozir Xorazmda yuradi, boshqa qal'aga ketgan ekan. Misol bizda Chimmentdan Astana degan сияқты, Astana yoqda yurgan сияқты, qara qashiq sonday. Ol misol aytib o'tir bag'ana. Если sizga odam kelетін bo'lsa, Qozog'istondan, to'liq yurib ketem deb ne qilатын bo'lsa, сол texnolog даже Qozog'istonga borib aparatda qo'yib yuritib beradi. Beradi. Men aytdi-da u mаған. Aparatni olib ne qilатын bo'lsa, men borib to'liq yuritib, qalay isteytindi. Endi naskiga tigетін bo'lsa, fleshkaмен isteymi ол? Fleshka kerak, kompyuter kerak. Siz basында үйренетін кезде Қытайдан үйреніп келдіңіз бе, или sizga? Yo'q. Biz Xitoydan o'rganib kelmadik. Bizga bittasi o'rgatdi, aytdi, mana shu naski yaxshi bo'lyapti. Bittasi qayda u? U boshqa joyga ishga o'tib ketgan hozir. Boshqa joqda isteyapti, тоже naski chiqarib. Rossiyaga ketdi. U Rossiyaga ketdi. Rossiyada naski sexda ishlayapti yo'q. Rossiyada naski tigетін sexda isteyaptimi? Yaxshi. Сол үйретіп кетті sizlarga o'shmi? Бағана fleshka siz kompyuterdan isteysiz, yengizesiz, qanday tigetindi. Оған мысалы naskiga o'yularda tiguga bo'ladimi? Yoqda Nike degan ko'rib qoldim-da men. Bo'ladi mana. Любой mana. Sen Nike naski kiyib yurgan emas, sizlardan keladigan u. Mana. Qarang, qanaqa. U o'zi kompyuterga chizasiz. Qanday nelarida tigadigan? Nike znaklar men yoqda nimani? Yoqda bogиня diskoteki deb necha tur narsalarni qo'ya berasizlar o'shim. O'zlarining brendlarida qo'yib, qozoqcha o'yularda qo'ysa bo'ladi мысалы. Любойni qo'ysa bo'ladi. Adem qilib, yoqda misol manday naskilar qisqa qishda Ded Moroz chiqargan, Qorbobo chiqargan. Qisqa naskilar qalin ekan. Unday qisqa naskilarda tugib bo'ladi, mandaylar istep, yoqda bu brak. Shuncha qolib ketgan. Brakovni, ya. Endi qarаңыз, aparatdan chiqqan brakovni naskilar nesiz? Uni ham o'zining egasi bor-da. Uni ham sotaman.
10 ta satasiz bo'lsanda? Yo'q, uni hammasini mana yig'ib qo'yganman. Kiloga tortib beraman, olib ketadi-da. Tortib beraman, o'zi odam o'zlari kelib to'g'rilab, o'zlari sotadi ekan azonlar. O'zlari to'g'rilab, o'zlari sotadi. Men prokonli bo'lgan joylarni to'g'rilab, o'zlari sotadi. Klientim bor, shuni olib ketib beraman, olib ketadi o'zlari. Ясно. Ол женскийге де хб носки, мужскойға да тігуге болады. Bunaqa. А если аппаратқа зимний носки тігетін болсаңыз, қыстық қалың, онда уже бағана сағатына 30 носки дедік, уже азаяды, солай ма? 200 емес, 30 емес. Qishki bo'lgan taqdirda hamchi, agar yaxshi nima qilib, yaxshi apparatga qarasa, mutaxassis bo'lsa yaxshi, botir. Agar texnolog tursa, 200 ta par 180 ta, 200 ta baribir hech qancha ko'p rasm chiqib ketmaydi. Sonday chiqaradi polyon. Baribir shuncha chiqaradi, chunki uni skorosti bor, aytdim-ku, tak skorost tezligi bor. Baribir shunaqa chiqaradi, uni farqi yo'q. Rasmcha qilsa 10 para rasmcha qilish mumkin, 20 ta para. Даже 20 taga ham bormaydi qishda. Endi бағананы айтып өтейік. Если Қазақстаннан мынандай Steam, носкилер Steam деп мысалы басқа қалалардан келу мүмкін. Сол қанша күнде үйреніп кете алады сізге кесе? Енді оны өзіге бағлық. O'ziga bog'liq, qancha o'rganib ketadi. Yosh bo'lsa 1 oyda o'rganib ketadi. Na lituga olib ketadi, jas bo'lsa o'rganib ketadi. O'rganib ketadi. Tez o'rganib ketadi. Mana hozir yana bitta bola menda ishladi, Strosh degan bola. U ko'zi ozgina nima bo'lib qoldi. Doktorga borgan ekan, ko'zda muammo bo'ldi, endi yil ketdi-da. U 1 oy уже o'rganib ketdi lekin. 1 oyda o'rganib oldi. Pashti botirlar deb bilmasa, botirlar deb bilmasa, keladi, erta keladi ishga yana. Botirlar deb bilmasa-da, ish qilib biladi, ancha-muncha yaxshi o'rganib ketdi. O'sha 1 oyda o'rganib oldi lekin hamma narsani. Mani qo'lmen istedingiz-a? Buni qo'lda qilib chiqqan. O qayerdan keldi unda ideya? Naskida dazmollash degan. Bu dazmollash buni o'zimizni Vodiy Andijonda yasab bergan buni bizga. Andijonda yasab berdi. Значит, Andijonda naski chiqaradigan sex bor-ku-ya? Andijonda ko'p. Ularda juda ko'p. Andijonda yasab bergan, men buni hozir endi polni hozir nima qilyapman, turistga qo'ymoqchiman. Turkiyaniki zo'r deyapti. Turkiyadan qo'yaman hammasini. Turistga qo'ymoqchisiz. Ol уже neda importni nelardan apparatdan. Mana qo'ldan istegaysizlar. Bu qo'ldan qilingan hamma. Buni necha chamon endi? Bu dazmolni chiroyli qilib bermayapti-da. Turkiyani qo'ysa chiroyli qilib berar ekan, Turkiya. Qimmatni har turli baylanishli ақша. Mana do'stlar, mana o'tik deytindi, qo'ldan jasagan ekan. Bu qanchaga chiqdi qo'ldan jasalgan? Qancha ақшаga? Buni qancha 100 ming so'mdan olganmiz. 100 ming so'mdan arzon qapsizlar unda. Shuning uchun u bir jufti 100 dollar deyaptimi, qancha deyapti Turkiyaniki adashmasam. Turkiyaniki 100 dollar deyapti masalan. Bir juftini parasini 100 dollar deyapti. Adashmasam shunaqa 100 dollar parasi. Buni da постоянно to'xtatib qo'yasizlar vosini, ya. To'xtatib qo'ysa, o'zi qizib turadi. Naski tiras o'zi o'tiklab beradi, yaxshilab, so'ng ketaveradi уже. Shunaqa. Yaxshi, tushunibdi. Alisherga gaz apparat ishlab turgan-ku, ha? Bu yoqda chiqyapti naski. Mana naski chiqyapti. Qarang, mana. Mana hozir tortyapti mana hozir. Na jipterni ko'rsatib tur. Na jipterning bari. Ne? O'zbekistondan, Xitoydan kelgan bunlar, ha? Yo'q, bular O'zbekiston ko'proq. O'zbekiston ko'p jipter, ha? Xitoydan kelganlar qaysi? Xitoydan faqat rezinkasi kelgan mana hozir. Qanday rezinkasida bo'laman? Mana rezinka, mana Xitoydan kelgani mana bu bo'ladi. Mana bu Xitoydan kelgan. Xitoydan kelgan jip analar ekan. U naskining rezinasini tegadi, naskini. Faqat qolgan hammasi O'zbekistonniki. Aha. Bo'ldi, prinsip bәрін tushuntirdik, ko'rsatdik. Negizi men misol aytdi, Batir o'zi texnolog-ku. Adamlar kelsa o'zi Batir degan jigit bor. Тоже bana aytib ketdi-ku, Xorazmga ketdi deb. O'zi to'liqqanday uyretib, apparatni bar istetib, qo'sib, qalay tegetini o'zi ko'rsatib beradi, ya. Batir o'zlariga. Alisherga sizga rahmat ko'p. Azda bo'lsa aytib, ko'p narsani ko'rsatdingiz, uyretdingiz. Bu kisi negizi basında kichkina qo'balchida tusuga kameraga tushib qo'yin degan siyoqda. Biroq ko'ndirdik sonda da. Negizi ana bana Batir degan jigit tusu kerak bo'ladi. Endi ana yoqda shu тоже
нелермен жұмыстармен кетіп қалғаннан кейін сізге түсуге мәжбүр болдыңыз. Сонда рахмет, алтын уақытыңызды бөліп көрсетіп бергеніңізге. Шын жүректен. Сол, достар, осымен сұхбатымыз аяқталды. Сұрақтар болса, комменттің астына жазып кетіңіз, лайк басып, бізді қолдап кетіңіздер. Астына номер қалдырып кетеміз осы кісілердің. Керек болса хабарласып, сұрап біліңіздер. Әрекет етіңіздер, еңбек етіңіздер.